ka mono Gauteng Maphodisa laotse lesolo la go nyaka babelaelwa ba Tiragalo ya go thuntsha ka Woodmead lebowa la Johannesburg lehono ka masa. Tiragalo yo e fetile ka bophelo ya DJ Sumbody. Monamedi o mongwe wa koloi yeo ba beng ba sepela ka yona le yena o hlokofetse tiragalong yeo o mongwe go betse o šoro. Oupa John Sefoka yo a beng a tsebega kudu ka DJ Sumbody wa Pretoria o ba tsebega ka magala a swana le monate mpolae le ayep. Moleledi wa Maphodisa Gauteng mokaptene Mabela Masondo o re go fihla mo lebakeng le se se šubeditše go tiragalo yeo ya go thuntshwa magatlhanong a mmele wa Woodmead Drive le Woodmead Drive ga se tsijwe. Police received a complaint about a shooting incident at the corner of Woodmead Drive and Woodland Drive at approximately 12:30 in the morning. Upon arrival at the scene, police found two people inside a VW Golf with gunshot wounds. Both victims, a driver and a passenger, were certified dead on the scene. Police appeal to anyone with information that can help in the investigation or assist in the apprehension of the suspects to please call the nearest police station